कुछ जाते हैं तो घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। ओ, 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 ডাঙৰ হৈ যোৱা মাইক নামৰ বস্তুটোৰ পৰা কথা ক'বলৈ ভাষণ দিবলৈ যে মই আজি ইয়াত এই সুবিধাটো পাইছো তাৰ কাৰণে মোৰ এটা বহুত নষ্টালজিক অনুভৱ, মোৰ বহুত কথা বুকুত আহি গৈছে। মই যিখিনি ক'বলৈ মোৰ ভাষাটো অকণমান কম হৈছে। চন্দ্ৰ হাজৰিকা ছাৰৰ কথা মই কম অকণমান পিছত। চন্দ্ৰ হাজৰিকা ছাৰ যিজন মানুহৰ কাৰণে আজি কথা ক'বলৈ শিকিলো, মাইক ধৰিবলৈ শিকিলো, কোনোবা এখন দূৰৰ মঞ্চত গৈ কথাই কৈ আহিবলৈ শিকিলো। सोना सोना है गाँव में आम की छाँव में पुराने पीपल में बरसते बादल में खेत खलियानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने लचकते झूलों में दहकते फूलों में चटकती कलियों।